ngokuphuza ngithathe kubhale phansi bathi umakhadi in years umuntu engabuye ekhaya bese ngihlala ngekhala sengisithi konke kuyafana konke kuyafana zuku jiki nanya wathaya makambeke nanya zuku ngithi nanya wathaya makambeke nanya ngibuyele ngabalusane landa malanda kuyensufi ngifana kithi banchaye ngumdanda v sengumuntu wamaphilisi sengumuntu kadokta iphene ngilaye ngathi ngiya-adopta sengiphila underground so ngathi ngogwetsho ngihambisela iboxing ase-Mayweather Phela kubuhlungu ukuthanda umuntu ongakuthandi uthi usunekhaya kathi wena vele usuyimoshe. Phela kubuhlungu ukuthanda umuntu ongakuthandi uthi usunekhaya kathi wena vele usuyimoshe. Bobo kaka berike kaka sengikhuluma le ndima engazazi besithi uzovuka ngo-6 ekuseni echayilela insare ngefakela iduku ngisithi kuyayihlanganisa mina ibukubuku bayezomalume kanye lo bamkhulu sithi ngibona i-future behind you sithi ngibona umshado behind you lo uhlungu bami bakuqala ngitshela phozalama ngeke ngalibala never surrender mfana kithi ngano-Trump bajaye ngibani mfana kithi ngabadamu le mpa iphele ngani Iran li-Iraq thando lethu flathelene ngathi yikapa njengisele ukuthi phela dala wangapa sele ngi-empty phela mina okwegabha. Phela kubuhlungu ukuthanda umuntu ongakuthandi uthi usunekhaya kathi wena vele usuyimoshe. Phela kubuhlungu ukuthanda umuntu ongakuthandi uthi usunekhaya kathi wena vele usuyimoshe. Cela ithothi yeke mofa yayo ngaze mama ngafa ngashabalala le ingozi nganomuntu olomgodi sivuyele endlini engathi phela ngingubophi sembotshonisa mina phela ngathi ngamaduku sokubhala isikefisi engathi logo le-40 lolu luthando nothi abantu abayi-40